siphelele kulumuzi wakho ingcwele singaweli inkosi emazweni ezitha zethu sicela inkosi noma sidlula kuleli lizwe umphefumulo wethu ingadlala emathanjeni njengemphefumulo yenyoka inyoka yaqalekiswa kwathi uyodla umuntu isithende yena ishaya ikhanda uma ifa umphefumulo wayo uhlala emathanjeni mayithambo layo lela kuhlaba kuyakufane nokuthi ikulumile ngoba umoya wayo usungayanga ezulwini Nkosi yezulu nomhlaba siloba amagama ethu kulomuzi wenkosi inyanga yezulu silobe inkosi yezulu nomhlaba singalahleki ngoba thina siyeduka imihla yonke ukuphila kwethu ngizoke ngidlule engomeni nje yesibili Belindile inhlangakazi elindele mina nawe thina esesiganga ngalesonto wathi ngisize inkosi yami eshehluphekile edla ukhothi mina nje mangaludla ukhothi ngangigibhisa ngesisu ngoba into engingayazi wasuka la ngeenyawo wazihamba ibhlukela ziladabuka wazongena eSwazini ngeenyawo menqa umule esiqini seyinyamazana ezazimbona ukuthi lo umuntu wasezulwini ngoba ibhubesi siyinyama lona kodwa lona lalithi malibona yena lidlalisele phambi kwakhe ngoba laluzwa usi lwasezulwini wala kushembele emva kwalokho base beqala abantu behlubuka baqamba amabandla abo njengoba kwenzeka nje manje umuntu oqala wahlubuka kuleli bandla waqamba ibandla leZayoni kwaba uIsrael Mbonambi owesibili wahlubuka waqamba ibandla lakhe kwaba uThusi nanga emakhehleni emalukazi umuntu wahlubuka la ekhaya esethwele ingqondo yakhe isingaphezulu kwakhe owesithathu kwaba uNkonyane namanje ihoni zikaNkonyane zifaka amakhongomani ngoba umuntu wahlubuka la ekhaya ikholo maselitheli isilima lenkinga ngoba labantu engikhuluma ngabo babelandelwa njalo amaNazaretha ahambe nabo
ikholo maselithe duphunga livele ligila umhlola inkosi ilange kuphakameni ikhona bake bakhonza abantu umfazi uMamthembu wafaka ikhongomani wafaka isinene wathi mabembuza ukuthi umfazi wenzani wathi ngithenga ijombo umsele ngaphenduka ngayindoda amlandela amakholo ubona intshebe ziye edokodweni kuyena bheka owalandela lapho kwaba umambambo ogcwenza lo wavela wakhulelwa bathi bayafika bethi beze kushembe kwathi ushembulele lebhodo yobelethe ngikhuluma ngezinto manazethe mani ngatshelwa lezi zinto ngeke niphaphame angazi ke manje khona umunye osenizomkhonza ngazi noma uhlalene noma yini kodwa into enjalo ngoba la angazi ukuthi umuntu unela kholo kube sekubanjani la ekhanda kuye asimose ukwenza into ezibheda inkosi ikhona nalabo babekhona umfazi uMamthembu inkosi la ngayikhona yambiza kwaluyi loba lona usuku yathi wenzani lapha ekhaya wathi uyabhala uyacisha isithi lalela igama lakhe ngikunika lona usufebelina hamba la kwaphela ngeswayi ngaye nakuwena kuzophela lento ekaNkulunkulu lento yala ekhaya inyanga ezulu yagcotshwa enhlanakazi amen sayinikwa ngokusemthethweni amen manje angazi ukuthi uzojomba phi ngoba nobaba omkhulu washo mayimbuzi inkosi Solomon mntakadini uZulu yathi shembe lento enkulu kangaka uma kwenza ngobuhambe emhlabeni izosala nabani wathi ungesabe ezinyane lendlovu wathi bakhona abafana bami abayithohlongwana ababili base college emanzi Mtoti wathi kubona ngeke kweqela lutho emva kwabo ibona bayohlela ukuthi benze njani ngesonto amen yahamba ke inkosi inalelo themba ithembela abakhona futhi la ngenzansi inyanga ezulu yathi kade ifudumele ilapha kwabezizwe ithi kufika inkosi izongibheka kwaZulu isilo sike sabuza ukuthi mangihamba ubani ozosala uthi ngisikhohlisile ngathi usibani bani awukazi usibona isikhukazi masifukamela siyawafihla amajwele mangabe kuqhamuka ukheshana amen ngisikhohlisile ngathi usibani bani lo wavela washona nje eli safika naso sesiblank singasasuthu bani safika nje kuphela lapha ngenzansi sesithi baba ngiyakubongela ngoba abantu bayakuthanda ngoba kwakusanda kuthenga iBM ithengelwe inkosi ithengwa amaNazaretha engisho ukuthi lento yala ekhaya wathi umntwana waphinda ngene esho enkosini inyanga ezulu baba ngicela ungibhabhatise ithi inkosi angithandi nesilo sathi baba ngicela ungibhabhatise wathi nakusona ngithandi ngoba nina umbuso wenu uphelela la emhlabeni niyaziyeka insuku isonto umsombuluko losibili losithathu losine losihlanu sekuthi ke ngesabatha nidekelwa amada amatafula nobhekeni ngakho ngithanda ukunibhabhatisa ngokubusa kwenu konke ngesabatha niziyeka zonke insuku zikaNkulunkulu kuyothi ke ngesabatha nibe senenza yonke imicimbi akangilungeli ukuthi nginganibhabhatisa thatha sokuthi nibhabhatiswe asikashayi kusho Shembe umuntu ingqondo yakhe washwa ngeomo umuntu wasezulwini abelungu bafike into yokuqala nje bambuka eMaritzburg bethe bacela ukumbona base bethi asikazi sikubona uhleka
wanelwa Moyizela basebesho ngesingisi phezulu kwabo bonke. Basebethi-ke sicela ukubona la ubhale khona kwakhishwa isihlabelelo. Ingoma zekhwameni zehlula ushukele zalo umashezi enkandla. Banele bathi inhlanje abelungu bayakwazi ukubona la kubhale khona umuntu wasezulwini nomuntu nedemon. Basebebona ukuthi Thunderbird inyoniso. Uyabona basebemtshela ukuthi cha njengoba ubhale la njawusiya umuntu wakuleliswa. Kodwa nawe bokuthatha isihlabelelo ulale ngomhlane empedeni wakho usibuke kahle. Uzwa amazwi abhalwe umuntu wasezulwini. Ubone ukuthi ayi lo muntu wayibhala la ikhona. Uyabona inkosi yamaShayina. Uyabona ayafana nonke. Yathakulethu inki nephepha. Yathelu inki yayisiyobamba ngasinye isandla ngoba kwakumuntu omkhulu enamezulwini. Yathi yakwazi ukuhlukanisa ukuthi isithupha sami nesakha zifana lo line okugingqitha upho wavela namaShayina ehlakaniphi. Akwazi ukuhlukanisa amaShayina ukuthi isithupha sami njasifana ukuthi ayibona kanjani lento angazi. Nezinto futhi ezabonwa uShembe la kuleli lizwe hayi manje kaMbokodo wahlangana nomfana kwaMthembu hamba nentombi emthandayo. Wasanibonani bantu bami? Bathi yebo baba. Wathi wena mfana kwaMthembu uzohamba kuhambe lentombi othandana nayo uzosina nayo kodwa niyozala abafana abayisithupha mntanami. Kodwa bayoba mawele bayoza nga 2 Bawani insizwe ezu6 khona. Ngezwi lenkosi yasephakeme. Uthi umunye ubaba kwaMchunu esisebenza naye lapha eDunlop, hey Celiza nijabula nine niyobona uNkulunkulu. Ngithi mina ngani? Uthi uyangibona mina njengoba ngiyinyanga nje. Akekho uNkulunkulu obonwa yimina. Uthi ngoba thina sikwazi ukubamba ikati silikopolota amehlo liphila lingafile siliyeke lihambe bese sithatha lawo mehlo alo senza into zethu. Kwavela omunye lo wayengitshela lento usethatha impesheni kodwa lo engikhuluma ngaye manje ukhona kwi department uthi athi ngiyofuna umuthi wokushaya induku enyangeni. Yathi yayisithi icela ngibhekele ikati elisanda kuzalwa elingaboni kahle emehlweni elingakaboni. Awuna uthi ngalibheka yavele yalithatha yalivalela ebhodweni yayisiyabasa lashalaze laphela. Uthi wayesethatha leyo nsizi ke sengenzela umuthi ke uthi yabona nganga ufuna lo muthi ichiliza ngoba ngidele ngithi mina lo muthi ngoba wenza umuntu angasali. Uthi yena cha angufuna ngoba ngimfishana abantu bangidelela angifuna ukubashaka. Uthi ngangabashayike sengidlela umuthi kodwa into eyangithusa ukuze ngibuyele enyangeni ngithi ayiyokhipha ngathi ngilele ngalibona ikati eliqathaka ngithi mangithi ngiyalilandela ushona phe vele phelele emehlweni. Uthi kwaze kwaba kathathu uthi ngihamba ngakuyona ngathi khipha lento. Uthi ngenhlanhla ke ngoba izingane ngase nginazo. Uthi kodwa kuyiqiniso ukuthi ngangeke ngizale ukuba ngangiye kofuna lo muthi izingane ngakabi nazo. Phakathi kwenu khona benze njalo abayithena bona isho njalo incwadi ithi khona abayithenile abayithene bona ngombuso wezulu. Khona umuntu okayenyangeni awufuna umuthi wokushaya induku lo muthi uyekeni wenza abantu bangazazi. Futhi angazi ukuthi nifunani emthini nikholo ngoba phela ayengibuza umbuzo nje oshibhile kodwa ucitshe ngezitho
ubani wakwabona inkawu ifela ingabulawanga ubani wakwabona impunzi ifela ingabulawanga abantu yini singaceli lokuphila kushembe ukuthi inkosi impunzi nonogwaja nezinyamazane nje ezinyasikaze sibone stressile sejari sicela inkosi lokuphila ku amen siphile futhi ngaphandle kokubhulelwa ngoba umuntu ubhulelwa ukuwashusheme umuntu nje meqala ukubonela izinto ukuwasha usheme usala ube umuntu phaqa mina ngiyangibhulela mangingene esangomeni ngithi asibhule sivele sibheme kuphela idosho ngiphumele ngihambele ngayengabizwa umfowethu khona umfowethu usanda kushona wangibiza wathi angimphelezele usafe sambhula saganga ngaye ngoba vele alo ninaze samusho mase kufanele sisho mina sabe kwathe asiyabhema lutho ngaze ngaphuma kuphela kanjalo ngoba ihlabathi siyaqhibana mina ngikholelwa ukuthi ngingathandazelwa isayoni singibeka isandla silahla amatende ngoba ngikholelwa ukuthi isayoni sithandaza ngaphezulu kaShem uShem unezwi laphakade ukuheda nje ngomthandazo akhulumna kakhulu vele asho kancane athi inkosi hawu uzibuza uthi hayi kanti ngempela uyibona inyanga edlala ngabantu mayimanikeza imithi yokuchatha ivele ithatha itshe lomgodi lifake phakathi athi umuntu uyachatha izinqa zibuhlungu abesethi hayi inyanga impela kodwa lezo kusiza uma uchathe ngembiza yayo kuvele kube ngathi uchathe ngamanzi kodwa umehluko kuba impilo angazi noma yezwa noma kodwa ngifuna ni-understand ulimi lwasekuphakameni ukuthi uShemba nalo ulimi lwezwe unolimi lwasezulwini uyilona kanondle njengoba nibahle nje nondliwa izwi lenkosi yasekuphakameni amen sathi sinye siduphunga isiduphunga somfazi angimfuni indoda yami ivakashe nani kwaShemba ngoba izofika ikani ngase ngithi mina hawu kanti uyabona ukuthi intombi zinhle kuphakameni kuphela la eDalton ejointini azikho sekuphakameni mina kuphela ngathi ngiyabonga mawusubona abantu abahle basekuphakameni uyabuza umuntu baba uthi hawu la kwaShembe niyamkhonza uJesu ngathi mina nakade ngicula nje ngithi ngoJesu umkhululi ongafiyo manje thina uJesu mehluko esingamfuni lo othwalwayo makuyiphasika abantu bamokhalweni bathi basentabeni intaba isenhlakazi amen uyabona manje ke ngithi mina umehluko siyamkhonza uJesu kodwa sifuna lo ophilayo wayisukumisa ishosha umehluko wethu ilo awukho umuntu awukho omunye nje awukho nasi isihlabelelo sinesiphambano ngoba vele sifuna thina uJesu lo wayisukumisa ishosha simfuni lo othwalwa abantu iplango ngiyalikhonza kuphambi khonza uThixo ophilayo Thixo nombombo omude akhonza ekuphakameni inkosi uShembe amen uNkulunkulu wabusisa indlu kanhliziyo yakuthanda uthando akusanga zonke ibonga kunengaseBhayibhelini indlu kaLevi indlu kaAbraham indlu yabaqotshwa nangizwe hayi zonke izindlu noJesu umbona abusiswa nje wayekwazi ukuhamba phezulu kwamanzi ingoba wayeinzalo kaAbraham abantu sho njalo incwadi kaMateyu isho njalo manje ke thina siyindlu kaThixo njengoba silandela uShembe nante leswe
thina kwamashu samaqada kwamashu lokho engikushoyo ngithi sicela imvula enkosini yamaNazaretha kwamba ubaba uNtini la ngasuka la ngayimnambithi ngiyobekela inkosi yasezulwini into engangiyibuka la ngibuka izulu lomsile ngathi awuzafi inkomo abantu ke bayafa uNkulunkulu ekhona uma benganakile mina ngithi imvula ilele khona emakhosini ukuthi amakhosi wone kufanele asicelela imvula enkosini yasePhakame sake sasuka ngelinye ilanga la ngale ngenzansi ekhaya enzansi eBuhleni sathi siyocela imvula phuma inyanga yezulu yathi nizocela imvula nina ningobani nina aningane emakhosini niyocela imvula kube yiwona ezala kimi sahamba sawothinta inkosi umfowami usuchithwayo inkosi endala yasemaqadini yasemachunweni uma sesibuya sekuqhutshwa inqama yabuka iwashi inkosi yayifundileke nangegeography yabuka iwashi nje yathi 3 yashwa kankazi stapa ngendlini 1 2 3 la ishaya ngoba sase sithinte ukhi amakhosi abekwa uNkulunkulu inkosi yasePhakameni yafika eThembalimbe emzini waseThembalimbe yathi sakhe indle yodwa nje kwakuthi njalo abefundisi beinkonzo beyothandaza phezulu kwentaba umnqagayi bethi bacela imvula kuJesu kwase kusumfundisi womlungu uMateyu waya enkosini yakwaMthethwa indodana kaSokwetshatha umhlane wafika wathi indaba ezitha wathi imvula uthi uJesu angikutshela ukuthi siphelile ezulwini makufika uShembe umuntu wasezulwini yayisembiza inkosi uShembe njalo abefundisi bayongcelela imvula wena ungikhaleli nezweni la yakuba lo mse kanje uthi yena mina indaba ezitha angimkhonza uNkulunkulu okuhamba ezweni lethu how uthi incwadi ehlabelelo 81 noma mahubo 81 verse 9 ithi mangabikho kuwe uThixo umfokazi ke sihambi how wathi yabona indaba ezithe barongi imvula mabe uyicela kuJesu imvula ikuwe ngiyabuya inkosi wathi njengoba ngikhuluma nawe nje mina inkosi ngizwa sedla ngengalo wayesethi how kanjalo nje ke kuwena Shembe ngicela imvula wathi uShembe kuwena ngicela amadoda amadala afake ongiyana yawakhipha inkosi Shembe wakhipha lawa kholwa wathi ambani niyothandaza lapha entabeni wangayi kwakuye nizofike nithi uNkulunkulu osokwetshatha manithandaza kwamakhosi la kwaMthethwa uNkulunkulu wenkosi ekhona umhlane sicela imvula kuwe lomsile wathi mase niqedile nishaya isigubhu nithi thuthuka mNazaretha sizwa ngendawo besitshela bethe Nazaretha siyophuza yabona uthi bese nibuya masinyane ngoba imvula izonifica endleleni benze njalo ke banele basishaya isigubhu kodwa lasho ngaka amathonzi baqala babaleka lana ubusuku nemina amasonto amathathu aziwathi inkosi Shembe ngicela ubuyisele la uthathe khona wase kuthiwa abantu bakwaMthethwa bangayifuni ngoba mabe eqhubeka nokufuya ingulube kuleli yalizwe iyobuya imvula yenze njengakwezinye indawo lapha nje kwamashu sifuna kwakhiwa umuzi wenkosi yasePhakame ngoba khona umfana umfoka majiyo ohlakaniphe kakhulu la enkondweni usebenza emahhovisi lapha eThekwini wenza show ukuthi inkosi yasePhakameni ayithola indawo esikhumbuzweni sizokwakha indle eziphalese enhle kakhulu sakhela uShembe ngoba sifuna mayifikile kugijime bonke abantu beinkonzo bazogezwa ngeyiso
sifuna ukwenza sure ukuthi uGamaliyeli mayifika uzongena endlini eyisimangaliso sokwenza sure ngoba lo mfana ingawo ngathi mina sondela la eduze kwami wena uba ingqondo yakhe washo ngehomo ayibonga inkosi yasephakama ngaya ngayo umethule enkosini yasemaqadini ngoba phela iyona esiphele njengoba ngithe singamaqada kamasho ngangkomethula ngathi indaba ezitha lo mfana usebenzela inkosi yamanazatha kanje esithi inkosi asimkhona alibonga igama lenkosi noma bethi bamhlubula sithi thina hey ungahlubuka uzobulawa ushembe ngoba uyisebenzi sakhe ayibonga inkosi yasephakama engisho ukuthi ke asiliphatheni kahle leli bandla ngoba likaNkulunkulu akulona lo muntu siyophila ngalo bonke labo shembana abakhona banali izulu lethu amen esiyothi masifa sidlule esifubeni sakhe njengabantwana bakaIsrayeli babethi mabefa badlule esifubeni sikaAbraham thina siyodlule esifubeni senkosi uThixo amen sonke akekho umuntu ongidlula enkosini ngoba phela yagcotshwa inkosi inyanga yezulu thanda uthanda nawe nje uyayibona ethi inkosi ifike eThekwini kwanyakaza umngingenyanga lwesihlanu sesihamba sikholosha phambi kaGamaliyeli awukodwa izikhulu zikahulumeni ngizibone ngathi zaliwe ungafika ushemba zahambe ungekho ngathi mina uzazaliwa izikhulu zikahulumeni awunkosi mangaliwa ngomhla uphela ikho into embi njengale waliwe uNkulunkulu esephambi kwakho afika ungekho hayi ngithe mina uNkulunkulu akabakhumbulele abantu bangaphinde bayenze lento kufuneka kufike inkosi yasezulwini izihamba ubatshazelwa abantu ukuthi bekufika ushembe wena ungekho ubuphethe izwe into embi kabi leyo ngiyabonga inkosi alandela inkosi yasephakameni ngifisa ukuthi isizwe siphethwe yilamakhosi ahlonipheke njengamakhosi ngangabona ngapha ngakithi inkosi idlutshwala abantu behlonipha induna kunayo ngoba ingaphuzi inkosi babevele iphuzi nawo bese beyibamba bayithwale bambe beyishange impama abantu bahlonipha induna kunenkosi mele take care of us sho njalo incwadi kaDaniel 5:24 ithi ukaliwe ngithenge kuwe esikalini ngakuthola ungawashaya amaphawundi ngakuthola ulula umbuso wakho uqediwe amaMed namaPares bayohlukaniselana ngombuso wakho wena ozenze walula wadla icidili uyabuza umuntu uthi chiliza utshwala ngithi usiko ngithi mina cha akulona utshwala umkhuba wabantu uthi kanti babakhelwane ngithi mina babakhelwe imfene wayibona imfene emazincela inkomo esibayeni kwakwakhiwa utshwala besizulu buthathwe beyobekwe esibayeni bese kuthathwa lo muthi ekuthiwa udakwa kufakwe phakathi kwenzela ukuthi imfene mayizoncela inkomo ifike idakwe uze kuse bayigwaze bayibulala ombona umuntu mayisedakiwe vela afane nemfene lokho baba Nkosi yamazulu nomhlaba ngiyabonga shembo ingcwele ngibuyisela kubaba wasesizulwini siyabonga amazwi amnandi esiwathole kumfundisi wenkosi inkosi Zimbusisi sizophetha inkonzo sabatha basemini ngesihlabelelo 219 sizocela umvangeli uCibano walapha ekhaya kubasihole ngaso sihlabelelo inkosi Zimbusisi inkosi ayibusise uphakama kwabangcwele
Esilizwe